دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابندان اوچه نا رادیو دنگ گل روش باش ایرو 31 چله 2025 این لبروکسل ساعت 10 لامده 12 گدار نیجه امین اوچه این سال ساعت پیشکش بکن دم دم آزادی ریبر اپویه. ömer Öcalan بلا چاو گوه هر کسی لروجاوا به پارلمانتری دم پارتی رهای ömer Öcalan بالک شانسر ایرشین دولت ترکا داگر کر و هولدان آشتی و چارەسەریya کردان. Öcalan uhad beje Kürt tekoşin avxa ve biryardariye ke mezin dimeşinin yenku hevul bidin birriya Kurdan siyaseti bikin bila bizanımın ku Kürt ne Kurdin 10 sal berene Kürt behişmendi u biryardariye ke mezin tekoşin avxaya aştiye dimeşinin Kurdan ne mafi kesi deste serkiriye ne ji erişa axa kesi u ne ji zamanı kesi xedexe kiriye yenku 7 salın لسر Kurdan politikayın qırkırın asimilasyon u girtinê dimeşinin unda kirine devê çavê her kesî li Rojava be gelê Rojava ji bo jiyana azad berdelên girandan niha hükümet لسر Rojava konsepteke cuda dimeşine lê li hemberî vê yekê Kurt berxwedana xwe didomînin. Ömer Öcalan balkişan ser xebatên rêbera po yên ji bo aştiyê jî wiha bidawî kir. کی چه دبیجه بلا بیجه ام جبو آشتی خبات خود دومینن جبو کردان مخاطب دیاره برز Öcalan لیمرالی لبر خود ده او دست خوی آشتی دریج دکه او دیار دکه که او دکارن ایسال بکن سالا دموکراسی و چاره سریه ام لپشتی پارادگمایا که وی آفران دیه رادوستن او ده پاریسن ام لپشتی فلسفه یا وینه ام جی دبیجن بلا آشتی هبه او خوین نرجه بلا چابو گوه هر کسی لروجاوا به ام لور خباتن خوین جبو آشتیا گل خو بدومینن. هفسروکی کنه که قراموس کرد دوی ببنیک هفسروکی کنه که احمد قراموس تکلداری نکاشین یکتیا نتبه یا کردان و گشتان انداوی ین هنبری ین لحرم جهان فراقفی قراموس تا خفتن خود بالکشان سروان خالان دولت ترک نخوازه کرد در ریوبری ده جی بگرن کردان رد و انکار دکه دولت ترک همو در فتح خوی لشکری و دیپلماتیک لسر نبونا کردان سفر برکریه یکانه آلترناتیف کردان اوه کل روجاوا لهوره به هوره تف بگرن هفسرو که کنه که قراموس لهو کرنا دناورا کردان ده پیویست دبینه و وها دوام دکه تنه اینه کسی ریوبریه هی قبول ندکر ام ji sala 2012 û vir ve dibêjin şert û merc liv û tevgera Kurdan a bi hev re heye. Ya giring e be ku werin ba hev û di nava xwe de diyalogê pêş bixin. Qaramus destnîşan kir ku dewleta Tirkirêşên xwe yên li dijî Kurdan didomîne û wiha dibêje. Kurdan ji xwe re asteng dibînin, lewma êrişên xwe zêde dike. Ev êriş bi armanca qirkirinê tên kirin. Êrişên li ser bendava Tişinê parçeyek ji vê yekê به دهان سیویل هاتن قتل کرن لباشور جی وهایه لباکور کردستان جی تاین کرنا قیومان گرتن و بچاف کرن جی پرچه یک وان ایرشانه قراموس دا داویا خفتن خود وهاد گوت هر کس خودی وجدان دوی لدیجی و سکنا ترکیه هلوس نشان بده و مخالفت بگه دوی تکس بگوتن شر تایبت ترکیه نخاپه لشرنخ وان و انقره داربه یا قیوم هات پروتستو کرن. لشرنخ به پیشنگی پلاتفورما کدو دموکراسی لخادا جمهوریت داخویانیک گرسه ای هات داین. لسر ناوی گرسه نونر ایتیم سن یاشار تاش دمیر داخویانی خوندو گوت دستلاتاریا فاشیستی AKP و MHP مافه هلبجارتن یه گل ناسناکه. لالیه کی بحثا پیواجوی چارەسەری و پیدویا آشتیه دکه لالیه دنجی شارادارین گل خسب دکه. ev کشتنا دموکراسی و لهمبری بانگ آشتی ناکوکی یک مزنه ام بانگ لهمو سازین ما فهمروان و دموکراسی دکن که لدیجی و داربه یا سیاسی دنگه خواه بلند بکن داخیانی به چپکان بداوی بو
لوانه جی به پیشنگی پلاتفورما کدو دموکراسی ناوندا باجر لقادا هنر داخوانی کات داین. بردف که دمه یه کسکه یونس هایلا زاخفی او گوت شارداریا جول مردین اله درسم خلفتی اکدنیز میکسو هری داوی یا سرته هاتن دست سر کرن. اف خسب کرنا ایراده یا گله و گلوه خسب کرنه قبول ناکه. لانقره جی پلاتفورما کدو دموکراسی لکولانا ساکاریا داخوان یک دا. لسر ناوی گرسه هفسارو که دم پارتی انقره فاتین کانات داخوانی خوندو گوت شارداریا گلیا سرته جالی پولیس انوا هاتی دور پیش کرن. قیوم سرته بریا غصب کرنا شارداری خانه نافکا خویا کل سر ماسایا شارداری دینه آماده کری بو پاروکر. اف جی ده خویا کرن کو پشتی هلبجارتنه دستلاتاری بریا را غصب کرنه دایه داخویانی به چک بکان بداوی بو. چالاکوانên meşa dirêj serdana goran kirin. Meşa dirêj di 21 çilede di çarçoveya pêngava ji rêbera porazadî û ji pirsgirêka Kurd re çareserî dest pê kir. Çalakî di roja dehemîn de li paytext Parîsê dewam dike. Çalakvanên meşa dirêj doh jî pêşiya navenda çanda Kurdiya Ahmet Kaya heta bi Büroya Înformasyonê Meşiyan Qurnefîl danîn ciyê ku sê jinên siyasetmeler yên Kurd hatibûn şehîd kirin. Çalakvanan pişre çün ser gora Mustafa Nazif Aktaş ku de komkujiya duyemîn ya Parîsê de hatibû şehîd kirin. Çalakvan li vir axifin û gotin em li ser şopa şehîdên xwe ne. Armanca çalakiya me jî dabînkirina azadiya rêber ap û azadiya gelê Kurd û Kurdistanê ye. Çalakvanan herî dawî çûne ser gora Ahmet Kaya, Yılmaz Güney û Doktor Qasımlo û Qurnefîl danîn ser gorên wan. Meşvanan diyar kirin ku ew ê heya 15 Sibatê çalakiya xwe bidomînin. Ji bo tevlîbûna çalakiya mezin ya di 15 Sibatê de jî li bajarê Strasburgê banga tevlîbûnê hat kirin. Li pêşiya Balozxaneya Tirk a li Berlînê çalakî hat pêkanîn. Kurdistanî û dostên wan bi pêşengiya Meclîsa Jinê ya Destdan Hêvî û Meclîsa Nav Berlînê li ber Balozxaneyê Tirk ya Berlînê mîtînga protestoyê kirin. Li ser navê girse daxuyanî hate dayîn û gotin dewleta Tirkiyê riştên li ser rojava didomîne divan êrêşanda sivîlan dike armanc. Armanca dewleta Tirk û çeteyên wê yên paramilîter hebe ku şoreşa rojava ku hemû gelan hembêz dike tune bikin û xaka Sûriyê dagir bike. Di daxuyaniyê de bang li desthilatariya Almanya, Yekîtiya Ewropa, netewên yekbûyî raya giştiya ciyanê hate kirin ku li dijî êrişên dewleta Tirkiyên qirkirinê dengê xwe bilind bikin. Meseleya Kurd ne meseleya ku mirov wê daxîne asta çekê. Cîgira serokê Baroya Amedê Şîlan Çelik hevdîtinên şandeya İmralê ya Dem Partî ya bi rêber Abdullah Öcalan re û nîqaşên de çarçoveya pirsgirêka Kurd de nirxand û got divê nîqaşên li ser pirsa Kurd bi partiyên siyasî re sînordan nemîne divê hemû beşên civakê tevlî nîqaşan bibin. Çareseriya pirsgirêkê tenê bi civakkirinê pêkane. Divê desthilatarî zimanê cêkarî tundî û gevxwarinê terk bike. Parêzer Şîlan Çelik got çareseriya pirsgirêka Kurd ne ew tişt e ku mirov wê daxîne asta çekdanînê. Pirsgirêka Kurd pirsgirêka 100 salî 200 salî ye. Pirsgirêka Kurd pirsgirêka demokratîk bûn û edaletê ye. Heya şert û mercên İmraliyê neguerin hewak wekhev çênebe daliyê wekevî û misogerkirina bi destûra bingehîn pêk neyê mirov nikare behsa çekberdanê bike. Parêzer Şîlan Çelik herî dawî got divê demildest qanûna tekoşîna li dijî terorê were guhertin. Mafî hêviyê bike ve pratîkê girtiyên nexweş demildest werin berdan û darbekariya qeyûm ji holê were rakirin. Ev teva mercên rasteqîniyê pêkhatina çareseriyê ne. Ji koordinasyona Kongreya Star Gulistan Gulo got ji bo me xeta sor ku di destûra bingehîn anûya Sûriyê de mafê jinan bêne parastin û temsîliyeta ji sedî pênce bêdayîn.
يعني 10 سال تابلي إيريشي قول سرفي هرمي بنسازجي وينا لأب هرم يا هرب أولما ما تيجي جالي سوري تواهي بري خدان في هرم يعني شو بقول ليش جام بكن أب هرمي كي هري أولبو وبراسي أب سيستم خدي الإنسان دركت خدي النتوا دركت نهش تقول شري ناف خوي تشبد ناف بكاتا ياده نهش يعني فتنة مزنا برا كرد وعربة تشبه هرجو إيش السرفي بروجي هبونو هرجو يعني دولة ترك تايبات استخبارات دولتان هر دخواست نابرا كرد وعربة فتنة پر خورد بكن ليه أفري فبري پر بهزبو وقاربو في هرمي أولى بهله وسيستمك بهدور جيان برن بهدور ريفبرن حمو برهمن فيم هرمي جشتش جالي هرمي ربه حتى هزاوي لشجري زاروك في هرمينن قيز خورت في هرمينن جبونا يعني أمد بيجين بروجاك النمونة يجبو تواهي سوري قوم بكارب بكن مالي حمو سوريا جسادي بينجي ما في جن ده سوريا تهبه يعني وأم هرب جبو فينا برب إصرارا يعني أجر ما سيستمك تشكر جسادي بينجي ما في جن هات باراستن تحمي هبيمانا جواكيا باكرو رجلات السوري ده أنا شخو حاضري هبيمانا كي جيج تايبه دكان يعني د إدارة سوري گشتیده ریوبریا سوری گشتید یا گونو چه ببه یعنی گرک صدی پنجی ما فیجم به پاراستن اویک امجی ابدا تنازل ناکن یا دن همو گل د سوری تهبن پلتفرم کدو دموکراسی یوانه بانگا رابستاندنا ایرشین ترکیه کرد. پلتفرم کدو دموکراسی یوانه لدیج ایرشین لسر سیویل و خباتکارین تندرشتی یا باکور روجرات سوریه لکولان هنر داخوانی اکدا. لسر ناو پلتفرمی هفسرکا سس آوانه فیگن چولاک اولو داخوانی خندو گد لهر ما تشرین آرمانج کرنا سیویل و خباتکارین تندرشتی بم پیکرنا حقوقیه. دیریشا 28 چلده دولت ترکیه سرین بمب باران کرد و 6 سیویل شهید کردن گله کسی بریندار کردن. بریا ویجی به ارشا سیاهین ترکیه 3 خباتکار تندرستی هات شهید کردن و 3 کشی هاتن بریندار کردن. ده همان دمیده 5 آمبولانس سان خستن 2 آمبولانس بکر بونه. فیگن چولاک اوغلی هری داوی گد لهر ما تشرینه سوچه مروفایی تکرن. به پیکرنا ما فی مروفانا خو خاناو نتاوی و مروفاییه ایرشن لسر غذای سوچ تندیتن لیکس ایرشن لسر تشرینی نابینه ام وی هلوستا جو ستاندارتی شرمزار دکن دوی خباتکارین تندرستی بین پاراستن ام وقت پلاتفورم بانک دکن که ایرش بین راوستاندن و حساب بپرسین. درسم داغ سربست هات بردان. پارلمانتر آمده یا بره یا پارتیا دموکراتیک آگلان HDP درسیم داغ دوهل بالافرگه حسابی ها گوکچنه هاتبو بنچاف کرن. پشتی دمکی دمن چاوان ده هات اگرتن و سربست هات بردان. تکلداری سدما بنچاف کرنه ده تو آگاهی نهاتن بدست خستن. گدار نیجان و چین مبداوی بون هتا جاره کدن دم باش.